Mina ngithi phuma kulobo budlelwane. Uma ungaphumi manje usasihambela ngezakhe izinyawo uyophuma sokhishwa ngebhokisi. Ngoba njalo ukuthula akukho, umkakho nguye ngama weekend ofonela amaphoyisa. Uyangishaya, ufuna ukungibulala, phothumani ningisize. Kuyofika amaphoyisa amavena u3 nakhona kuthunyelwe bo constable babuye college bafana abancane 23 24 mabafika uphi mkhombe nangu iyofika le phoyisa selithi hey ndoda ke gibela ngemumva evenini uthi hayi ngicela ukuchaza ukuthi kwenzakaleni phoyisa athi akusindawo yokuchaza la wena uvulelwe icala soyochaza phambili ukuthi wenzeni sese church office ngoba kumele siyokucharge ungasimoshela isikhathi gibela uthi ngichaze nje nginika u2 minutes kusho ukubamba ngebruko komfana akuphushele ngemumva evenini akukhahlela akutshele ukuthi lento yokuthi uzawusola uphikisana nami ngizokwenza umsebenzi wami uzokwenza ukuthi ngigcine ngikushaya uyindoda endala lapho kuma 40s umfana wakho ulingana nalo lephoyisa elizokubopha bayogijimisa la ndleni iveni uwele ngale kuyiwe police station mawufika police station bakufaka echarge office sebaya kucharge ke bayakutshela ukuthi hayi wena ke ubukene necala ke loku-intimidator umshaye ngenhloso yokumlimaza bakubeke lawo macala uthi ngicela ukuchaza ukuthi kwenzakaleni bathi cha manje singakulalela kodwa kuze into esingakusiza ngayo ngoba lento lena seyosolvwa ecourt ngaphandle kokuthi wena ke uma ucabanga ukuthi icala ungamvulela lona lingcono futhi lingagcine livala leli singakunika ithuba unalo ilungelo lokuthi uvule lakhe icala uvulele yena unkosikazi wakho kube yi-counter charge ugcine nawe uvula idocket kodwa ke lakho malivulwa kuthiwe no icala lakhe yena unkosikazi wena omvulele unkosikazi wakho uzawukhuluma icala lakhe angaphandle kodwa wena lelakho kusho ukuthi kumele ulinde uze uthola ibheli uyobhadla lapha ke maphoyisa ke asayoconfirm ama-address nokuthi baza kumukela na lapho uyophumela khona uma ukhishwa ngebheli uthi la uphuma khona kubizwe ama-family meeting nabo bomalume nabo anti sebadiniwe kuzwa indaba yenu yokulwa njalo bafike ke bomalume banihlalise phansi kwenze njani cala makoti khuluma ukuthi kwenze njani abeka iside le story hayi ke nawe mkhwenyana kwenze njani nawe uchaze ukuthi kwenze njani kuthiwa hawu naze nabizelana amaphoyisa pho omunye wena azayolala ejele uzawulahlekelwa phela ngumsebenzi umkhwenyana uma uzamvulela icala amise 3-4 days kwesinye isikhathi iviki lonke alile phakathi ejele kahle ngicabanga ukuthi lento bekungamele izifake amaphoyisa abantu abami banikhuze banitshele ukuthi ningabafaki bomthetho hayi bakhuluma sekuladi ngoba umkakho sovele wathola nabo protection order i-protection order ibhalwe ukuthi wena ungamthethisi ungamphakamiseli isandla ibhalwe yonke imithetho ama-condition ekumele uyihloniphe kuze ungaboshwa wenza nje into enqane uvela phakamisa ifoni bantu bomthetho ngine-protection order ngicela nize execute warrant of arrest lana soqalile uyahlupha ayofika la maphoyisa angabuzi umkakho sokuvulela 10 yamadokethi sowuze uyaziwa nawe police station naye unkosikazi wakho uyaziwa maniqhamuka kuthiwa naboke lavulwa idokethi bavele nje bakhipha iblank docket uyakhuluma nje sebayabhala bayamazi negama abasabuzi ukuthi umama ngimambani ngoba bayamazi ukuthi weekend neweekend nguye uzovula icala akafuni kuphuma kulomshado nawe ndoda uyahlukunyezwa ufuni kuphuma indaba seyize yangenwa abafundisi basemphakathini banihlalisa phansi kwathiwa no lawa ama-counseling session siyibandla siyawenza sicinisa imishado nahlaliswa phasi nanikwa ama-pamphlet akulelo bandla ukuthi indoda nomfazi bangahlalisana njani uma baneyinkinga bangayisolva njani kodwa naloko akusizi bomakhelwane bomama bomthandazo sebayazi ukuthi lana hayi kusempini kuhlale kuliwa i-WWE kwesinye isikhathi indoda ibonakala iyothenga amaglasi hawu ndoda ngathi sothenga amaglasi okwesithathu kulonyaka kusho usalesman
wase-PG Glass. Unkosikazi sike saba nje nokuhishana kwamazwi sagcine lana manje sekuthi sibekana izandla. Hayi ke wangiphusha ngawele efasitereni kodwa nje hayi akusiyo into embi. Hey, izinto ziyaphuka endlini. Ma protection order madokethe kufika amaphoyisa phakathi neviki. Sekuhlekwa kumnandi nihlele etafuleni maphoyisa azobuza ucomplainant umkakho ukuthi hey manje iJ88 wayimikisa na lapha kadokotela khona udokotela azodescribe ukuthi le ndoda yakushaya kangakanani yakushaya ngani sizokhona ukuthi sisebenzise lobo bufakazi enkantolo. Kuhleli sekumnandi phela lapho kodwa amaphoyisa senza umsebenzi wawo alandelela lecala ukuthi kube nobufakazi obuzomikiswa ekhotho ukuthi kukhonje ukuthi le ndoda lena yakubeka isandla. Hayi sale nikhohlwa ngabo J88 lawo maphepha ama-injuries angeke mina ngisawaletha vele kini lakhaya sesi-right ubaba ucolisile umndeni uhlangene kanti futhi sesi-athende nama-counseling class alapha esontweni. Angicabangi ukuthi uzophinda ngibeka isandla noma ngitshele ukuthi uzongibulala. Ngicela ufike police station constable ulivale lelo cala. Hayi lizathi iphoyisa cha sesi yebo ngiyakuvumela ilungelo ngelakho ukuthi awusafuni ukuchubeka kodwa sicela uze police station uzofaka i-withdrawal statement naye ngoba kumnandi kulelo langa njengoba kumnandi kuhlekwa kusetafulweni kubanjwana ihlathi kucabuzanwa ephongweni. Hayi uzawuhamba ke ayocisha lecala kodwa weekend elandelayo kuyovuswa bomakhelwane. Kovuka bomakhelwane senguye ne-night dress ngaphandle. Hey nangu uyangibulala ngiyamazi unesibhamu wasi-aplayela ngo-2002. Hey uthi uzangibulala ngiyasaba mina. Bomakhelwane ke sekuyoba ngibo-ke sebafonela amaphoyisa ngoba amaphoyisa sewathatha isikhathi eside phela uma fonelwa ngumnikazi wendaba ngoba bayamazi ukuthi uyalicisha icala bese kumnandi endlini yakhe. Hayi bayofonela bomakhelwane ukuthi hey nangu umakhelwane wethu lana uthi ushawa indoda ugcoka i-night dress ngaphandle phuthumani afike amaphoyisa umama nguwe futhi.